Weekly Crime Report. Surgeon Records. Jiwan Solimakamu Channel. Ileka Jiwan Solimakamu channel inga number 1 misava hinkwayo kumtisela swilo swa xiyimo xa le henhla. Surgeon Records I swilo swa xiyimo xa le henhla leswi mitiselaka swona amadyambyini ya siku ra namuntlha. Tanihi ntolovelo aka camera na Timothy Miyambo Surgeon kombela mixeweta vahlaleri. Riperile vahlaleri hinkwavo aka channel ya G1 hi losile. Aka swiyenge swa mabulo Surgeon ku hangalaki nkandziyiso wo karhi wa vana va xikolo wa xinuna ni wa xisati laha va tikomba va ri kulweni laha swi languteka ku nga ku lowa xisati a va lwela ku u nga ku mfana luya a hlamusele timhaka ta ku etikumi a endle timhaka ta masangu na lowa xisati lowa xisati swi nga n'wi khomangi ku kahle hikuva vanhu va kha va hleka hi swona va vulavula hi swona ngopfu swilo leswiya u nga ku swi ze swi fikelela la ka ku swi tisa ntshikelelo aka lowa xisati swilo leswi swi nga va swi fikini a xiphoriseni nakona loko ri ku a swi fika loko swi tshuka swi fikini swi swa muxaka lowu mi swi lawula njhani? Inkomu Jiwana ni nge hi kombisa ku se swi fikile ka hina ku ya hi xivutiso. Okay. Kwala a xikarhi ka vhiki maphorisa ya ka Malamulele ya vitaniwile a xibedhlele laha ku nga kumeka ku na n'wana loyi na namuntlha sweswi hi vulavulaka a nga mbedweni. Loko va ya a xibedhlele va fiki va tivisiwa ku na n'wana loyi a nga ta a xibedhlele a nga pfukanga hikokwalaho ka ku va ku ehleketeleriwa ku a nga va a le overdose ka tiphilisi. Andzhaku ka sweswo hi nga kombisa ku pfuriwe nandzu aka nkarhi wa sweswi tanihiloko maphorisa ya swi kotile ku teka xitatimende aka n'wana. Nandzu lowu vitaniwaku defamation of character kumbe ku chicha munhu xiyimo. Kambe mo hi kombisa ka ntsongo leswi xivumbeko xa nandzu xi nga hi xiswona. Ku ya hi swiviko n'wana loyi I kumeka ku na mahungu lama nga ku hangalakeni mahuma aka wa xinuna wo karhi loyi a ti ba xifuva kumbe ku tinyungubyisa hikuva a tinghenise aka timhaka ta masangu na n'wana loyi. Loko se swi n'wi vavisa n'wana loyi I hetelela a teka rendzo a ya laha a ku ri na munhu loyi hi n'wi vitanaka I miehleketeleriwa ka nkarhi wa sweswi. Xikongomelo xa yena a ku ri ku ya basisa ku leswi ni swi twaka na leswi vulavuriwaka hi vanhu I ntiyiso na. Kambe a ku fikeni ka yena loyi wa xinuna a matshan'wini yo va kumbe va vulavurisana swi yo tlha swi nyanyisa xiyimo hi mavulavulelo la swi nga hlundzukisa n'wana luya. Loko se swi ya aka swiyenge swa mabulo ka nkandziyiso luwa mi hetelela mi swi vona ku ri na ku kokelana a xikarhi ka lavambirhi la n'wana loyi a hetelelaka a hlundzuka hi n'wi vona a tlhandleka na xandla hikuva a kwatisa hi tinhlamulo leti a tikuma ene swilo leswi nga vulavuriwa swi twiwa hi mani na mani. Kambe andzhaku ka sweswo n'wana luya ibe a kumeka a famba la a nga kumeka a ya endla nkandziyiso wa video a karhi a kombisa ku va a nga amukeli xiyimo lexiya. Andzhaku ka sweswo kwala ka nkandziyiso wa video hi tlha hi vona n'wana luya a vonaka a karhi a teka tiphilisi to hlaya swinene a ri aku nweni. Swi nga leswi hi swona swi nga endla n'wana loyi a za a hetelela a kumeka a ri a xibedhlele. Maphorisa ya ka Malamulele ka nkarhi wa sweswi ya kote ku khoma miehleketeleriwa wa malembe ya 18 hi vukhale wa ku tshama kwala aka Mdavula hi le ka Mdavula. Le ka Mdavula loyi a tiveka ku hi Mhluri Ngoveni. Yeah. N'wana loyi I mudyondzi wa ha ri a xikolweni hambiloko hi nga vuli vito ra xikolo. Se miehleketeleriwa loyi a nghene khoto ya ka Malamulele tolo ku ya endla xikombelo xa bail lexi nga n'wi tsandza nandzu wa yena wu hindziseriwa emahlweni I ta vuya khoto nakambe hi Musumbunuko ku nga siku ra vumune n'hweti ya Mawuwani lembe ra 2025 kambe I langusana na nandzu lowu. Kambe sweswi ku na swivulavula swo tala leswi nga ku humeni a handle ku humelela nandzu leyi yimise ku yini ku fika sweswi hi nga tiyisisa tanihi xiphorisa ku nandzu lowu nga mangariwa I wun'we wa ku chicha munhu xiyimo. A hi nge hlamuseli kumbe ehleketeleriwa loko a khomiwa a tsarisa xitatimende aka maphorisa
ku tsarisiwe ku yini. G1 ka nkarhi wa sweswi se ku huma swo tala ku miehleketeleriwa i munhu wa muxaka lowu i munhu wa muxaka lowu, kambe hina tanihi maphorisa hi focus aka nandzu wun'we lowu nga mangariwa hi leswi nga kombisaka xiswona aka mhaka yeleyo. Ene xitsundzuxo aka vana i timhaka ta ku swiyenge swa mabulu i ntiyiso swi endleriwe mani na mani. Kwalaya va ka Facebook kumbe va kombisaka ku na ntsengo wo karhi na ti-comment ingaku hi swin'wana leswi nga ku hoxeni ka xandla swinene ku milandzu ya muxaka leyi yi kumeka yi nyanyasi. Swi lava hina tanihi vatswari ku va hi tiva vana va hina hi karhi hi va tsundzuxa ku ti-cellphone leti vana lava va kumeka ku va karhi va xanisana hi tona ti xaviwe hina tanihi vatswari. Hi nga kombisa ku miehleketeleriwa i ta vuya khoto hi Musumbunuku wa ti 4 ta August 2025 hi ta tlhela hi va hlamusela vayingiseri ku khoto yi ta va yi fambise ku yini. Okay, kuna vanhu va ku tala loko ni va vona va kha va chichiwa ndzhuti lomu ka swiyenge swa mabulu va tala ku contacta tiloyara ku ti ta va vulavulela ku mani i nrhuketelini aka swiyenge swa mabulu. Kasi na n'wina va xiphorisa ma kota ku teka goza loko munhu a onha un'wanyana ndzhuti aka ti-social media. I ntiyiso, kambe milandzu leyi G1 ya hambana. Loko hi vulavulaka hi wona a hi vulavula hi life leswi swi nga na nkandziyiso lowu mani na mani a kota ku va hi vona. Na hina vulavisisi bya hina bya xihatla byi hi komba kahle ku miehleketeleriwa hi yena a nga endla nkandziyiso walowo a karhi a vulavula leswi a nga vulavula swona. Hi tlhela hi swi vona kahle ku na mitwisiwa wa ku vava hi yena loyi a nga endla nkandziyiso a karhi a vonaka karhi a endla maphilisi. Sweswo swa hi enetisa. Kambe ku na sweswi G1 mi kuma ku Timothy Miyambo va swi tiva ku na Facebook un'wana a creator Facebook hi mavito ya Timothy Miyambo a rhukana G1. Hi la loko ta mangariwa hi tala ku hi teka milandzu yaleyo hi endla inquiry. Inquiry hi pfulela ntsena ku hi endla vulavisisi ku impela Timothy wa swi tiva leswi G1 a nga ku n'wi hehleni hi swona na ku nga va ku ri yena na a ni ku vaakatiko G1 vo tiva ntsena ku va na Facebook terms and condition agree, mara G1 ku loko ku ri na ti-complaint ta Facebook va ya kwini a va swi tivi. Hi nga nyika xikombiso loko mo xava movha wa ka Toyota ma swi tiva ku loko mi nga si fika Joni garage ya ka Toyota yi nga va yi ri kona kumbe a Dzanini kumbe xana a Polokwane. Mara Facebook ho swi wela un'wana munhu a nga swi tivi na ku loko a tshuka a hlangane na problem i ya kwini ku timhaka ta ku loko no vutisa ku hi kwihi la munhu a nga tshama famba a kuma ku tsariwe muako va tsari ku Facebook head office. Swi vula ku ti-complaint teto ta va tele ngopfu a hi naswona se vaakatiko a va swi tekeni enhlokweni ku swiyenge leswi swa mabulu swi endleriweke swi tirhisa kambe nga xanisi van'wana. Swa twisiseka swinene Sergeant. Loko mi ri na swivutiso ku yisa mahlweni mayelana na nhlokomhaka leyi kumbe xana na tin'wanyana mi nga tsala kwala ka ti-comments mi vutisa vatata va ta hi hlamulela swona Sergeant. Aka camera a hi ri na Timothy Miyambo. Inkomo. Weekly Crime Report. Sergeant Records. G1 Solimakamu Channel.